Lamun tuh dilihat ibu tadi bertiga nang ada di depan. Dasar buhen sini kenal beretaan. Jadi alhamdulillah di ainang buhen sini makmur beretaan. Mudahan buhen sini selalu parajekian. Lawan jua pian laki bertambah sayang. Sehingga laki pian kada hendak maninggalakan. Lalu tak lupa kami menarusakan. Laluan mahaji nang ada di Suberang. Nang coba lihat sidin berbaju hijau memakai kerudung hirang. Jadi lawan mahaji kami mau ucapkan selamat berjumpa mahaji bertemuan. Jadi awak pian cukup baik kayak gitu kada usah nang lagi pian digencangi makan. Ulun juga gair laki kada kaberesan lawan jua ka rumah kada muat lawang. Jadi bang ulun lawan pian mamadahakan. Amun awak lama ulun mamadahi pian. Idaman itu semua kilai lalakian.